Disambulu bina na moro chumena matagni koni rongo ni vivo kama matagni ke misa ropo. Ni ana disambulu bina na sero goni sana. Churi kino na moro chumai. Tunasile. Disambula, oyo Mr. Ben. Kelapa. Nama kikira ni vivo mataka mondi chikira vorombu kama na ono kene diwa. Ena bulu FM. Ampala. Ni sambulo binaka sai kongo na Vakaleleka ni nonde tukutuku era mai bosom bumbulu ni ko na 5 na leo ni palimendi na vika ongo e mai warita katiko na kiana sa mai bakataudo ko na nonda lesu kina palimendi and government buildings ni oti binaka e rosa bulkawalu na mbaki amai vai durital tikunga na vending itaki wana speaker ni palimendi be Dr. Chugulubeni kama inding itaki Ruben Nandalo mai buku ni speaker kina palimendi ama inding teke rote mumukepa may liuliu ni Tony Beisanga. Parita ni liuliu ni matenitu borang ibani marama ni dua na ngau na binaka kinonta punua na kena pagaro main dolawi na palimendi ni mataka. Enan dolawa tu na palimendi na prestendi ratu epeli na ilatikau. Tukuno bani marama ni ruto marautaka na non ramai bosam bumbulu ni kuwa na leo ni palimendi karasa baka na amata kina songo ni mataka kana tegi butagi tiko na ndambi ni palimendi. Ena tiga tiko ena tina kaloko ni mataka karau ni sarawi ena FBC TV. Sama itu urtal na itutu wabun lawa ni matintu o Aya Sayed Kayum. Esa na bingarabi na itutu wa minista ni Beiboli kay Nasarbanua o Faisal Koya. Kaya na ililu ni matintu borang bani marama ni mayado na beisongo mepaka ni tiko entua na itabilebu bei Sayed Kayum mepaka ni urtal tinga na itutu wa minista ni Labo. Pada tahun marama ningan rebi endua mena bingara waktu doko ena ministri ni Beiboli kay Nasarbanua. Kena gitu, ena ngai pante itakatiko ena bongin di kuah nando ni betabuli di ni tim ni biti Ben Ryan nano nanti itakatiko endua ni susomi kene tutu wa halfback ni timi ngo esalamurieti nga nanon rome mabotiko o emosi muleboro kay eminoni na sila tukuno Ryan ni nandikebi rautalitiko na mabo e nambungin ni kuwa nimber ni ngai pante itakatiko nanon na vending taki. May dabay kir na Vakaleleka nonde tukutuku ni bagading binaka. देश की धड़कन मेरी वीडियो का प्रसारण कार्यक्रम में आपका स्वागत हम कर रहे हैं। सुंदर ये मौसम और ऐसे मौसम बहार में आप भी कार्यक्रम का आनंद उठा रहे हैं, आपको शामिल कर रहे हैं हमारे साथ में। गुड मॉर्निंग आपको हम कहना चाहेंगे अगर www.fbc.com.fj पर आप हमें सुन रहे हैं, हम सफर प्रोग्राम आपके लिए जारी है। सुबह 9 बजे तक हम आपका साथ देंगे। गुड मॉर्निंग आपको। अपने दिन की शुरुआत हमारे साथ कीजिए। रेडियो PG2 पर हम सफर प्रोग्राम हर सुबह 6 से 9 बजे तक। जॉइन अस।